بسبب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاري سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني دورو شهر رجب مية هجرية كالو ولون فلنا بيسوي نيو كونونتون نادي ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغا أني ناني سانكالو فلو بيسوي نيو مغاني كلي مبي دورا بغو مسجد الرجاق وانبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلى آخر الآية. ني آية تمامي درسو تمنى آية منون تمنى على ينكباريا kafiru ka kanna geleyama anunu be do kola ka kote minye kurana jigi kibaru yala anyo fo dersu temene tumam ala yulufo o ko fi ala kusumma qala ta'ala muqbira an su'i halil kuffar fi ma'adihim yawm al-qiyamati. ala nanan kibariya musammin kurta lendo kafiru ka la hala jugu o ka sagiro la qiyama keneka wa hasirhum ila jahannama fi aswa al halati wa aqbaha sifat. ani yawm al qiyamah do ni kafiru be faranyugon ka kana alama la hala jugula ani mankutu min ka jugu. alako alladhina yuhsaruna ala wujuhihim alako kafirun yawmal qiyamah do nulu boru ka kaburu kornu bena qiyama keneka malikaw bu fufu unye dawdeka malikaw bu fufu unye dawka kana qiyama keneka nubetu bila jahannaba fana kono malikaw bu fufu unye dawka kata jahannaba. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ولود النوب ففوني دوكا كفر نيون كتا جهنم موني دوكا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. نين كافر منون كالله لفلنيني نونون دي كجيغي يرو كجوغو كتمي مؤمنو بيرومي نونون دي فيرلا كبوشيرا ما كتمي مؤمنوكا. وفي صحيح أنا بغاري كنو أن الرجل قال يا رسول الله كو أنس يكو تشيدو وقال كتشيدي كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. أكو تشيدي كافر بتاما أبي فرانيون كتا جهنبا أنيدو كتشودي kafiru be tama nyeda uka chogodi kafiru be fufa nyeda uka chogodi kata jahannaba qiyama do ya cide nyin kanninna wa qala sallallahu alaihi wa sallam ciden ko lakataruna kishibaka innal ladhi amsahu ala irjilaihi qadirun an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah. ciden ko masammin ye kafiri latama shem fulaka jiya kono
o ala bese kala tama anyedau ka qiyama fana ala minyata ala tama ka sen fula ka jiyan kono o ala bese ka tama anyedau fana ka qiyama keneka wala kafirin na beta bila jahannaba abe tama anyedau kade kata malikaw ba fufa anyedau de ka kata fili jahannaba kono ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يقول تعالى متوئدا من كذب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من مشرك قومه ومن خالفه على بافوني مسامين كورو تالندو kakankarida mogow ye mogo munu n'u ye a ka ciden ngalontigeya min ye muhammadu sallallahu alaihi wasallam ciden ka mogo munu kɛra mushrikiw ye munu y'a soso wa muhajjiruhum min iqabihi wa alimi ajabihi ani ala b'a kɛ ku bagabaga ka bɔ ala ka ɲɛŋa katama ani ala ka lajaba dimine مما أحله بالأمم المادية المكذبين لرسله ala ye janga kata min jigi manton temenenw ka manton temenen munun ye ala ka cidenw ngalontigeya ala ye janga kata munun da uluka abake ka kankari da maka kafiru fana ye munun bake ka ciden soso ka galontigeya uku yere kolosi manton fololu manton munun temena uluye nu ye cidenw ngalontigeya ne ala ye min jigi uka nyella jaba mun jiguka afana ka yere koloso nyona kan sorode fabada bi jikri Musa wala ala yenni manton temeno ayu damina jonna Musa alako ako laqad wa fabada bi jikri Musa wa annahu basahu wa jala mahu aqahu Haruna wajira alako ko ale Musa ci ka balimake Haruna faraka ko ka mademe bagay ay nabiya mu'azzira mu'ayyida ay Haruna farake nabi nyuma ye ka fara Musa ka ke Musa deme bagay ka ke shimbenti yale bagay wa nashiran ana deme baga fakajabahuma fir'aun wa junuduhu me fir'auna na kajama wiye Musa ni Haruna wiyu garuntiga ya ala fule ko de foya ولقد آتينا موسى الكتاب على قولي كتاب دي موسى ما والله إن على كتاب دي موسى ما من التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا نيا أبالي مكي هارون فراكا كهارون فنك النبي نيما كفراكا كاكي موسى ما دمي بغي أني سمبنتي علي كلا نابا دمي كسمبنتي أكفولا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فرعون أنا كجما ويم موسى هارون قالون تجيا على بنا فوكايو بجرجا آية وركنا لقد دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها akoni ala yu guruja ko be halaki ewa ko kafiri be jiya kono ni nyogona biyede wakadhalika fala bi qaumin nuh ala fule kam minke Musa ka mogolate ayo nyogona de ke nuh fana ka mogola hina kajamu rasulahu nuh alayhi salam tumami uye awa ala ka cire nuh galontiga wala Musa kibariyala ala ko faqulina ne ala ko اجهبا إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا ألقوا عليكم موسى هارون ما أفلا كتا مغوفة مغموني ne alaka ayaw galontigaya min ye firawna na ka jamai afula katufe aku wele kata ne ala kelempew batoma kuma lanyine munye Musa ne Haruna tara firawna na ka jamayu galontigaya fadammarnahum tadmira ne ala yu halakili dambela
نيو غروجا لي دامبلا كوبي حلاكي كما نيافو سورة محمد كونو تشومي دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها الله يوبي غروجا أيوبي حلاكي أو كافري بجيا كونو نينيو كونا بيه الله كحلاكي بيه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. تمام موسى كمغو هلاكلي فورا مكان كو فنا پورو كو جانتو يرلاو وباكي كاتشيدي نغالون تيغالي منكو كو جانتو يرلاو كشرا على نانا نوح فنا تافو وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوح عليه السلام أو ألا ينندك نوح فنا كمغولا تمام ويا ألا كتشيد نوح ويا قالون تيغيا ألا كترنا كسباكا ومن كذب برسولي فقد كذب بجميع رسولي نمو من يتشيدن كله نيا قالون تيغيا يتشيدن بقالون تيغيا إجا لا فرق بين رسول ورسول parce que فرنفانسيان الديفرنسي شيده سيني شيده تشيدن بيده كلنيا فرقو توني نيغونتي تشيدن كله نيا غالون تيغيا يتشيدن بغالون تيغيا ني بنا تشيدن كله مي بنا تشيدن بما ولو فرض أن الله تعالى باس إليهم كل الرسول فإنهم كانوا يكذبونه parce que nuhu kamgo yen nuhu galontiga ya togomi de ni ala tunya chiden be chula chiden chide chira na abetun chira ulautumba be galontiga togo kelendela chiden kelen ya galontiga doro ye chiden be galontiga ori ato ala ba fa yawre kajabati qaumin nuh al mursalun kon nuhu kamgo yo chiden be galontiga ya ona na yawre kono kasuru nuhu kamgo ye chiden kelen den galontiga ya nuhu nuhu de ciden folo ne ala ku ye ciden be galontiga ya wala ba famu ya yahudiya munun be jiyan kono no ba fo kulu sonna musa ka cide nyama me umma so cide isa ka cide nyama umma se muhammadu ka cide nyama umma so har musa yere ka cide nyama ciden kele ne ya galontiga ye ciden be galontiga ya uye isa min galontiga no ma so amare e o ma so uye musa fana galontiga uye chide anka chide laban min galontiga nu ma so tamare ewa uye musa fana galontiga nasara bo chogola munu muddambi kata isa ma nulu ko limanani isa o de chide nye mamadun te chide nye uya galontiga ya ay uye isa ire galontiga ya kata nuhula fo muhammadu ya be galontiga ya donc chiden kele ni ma so ma ye ima so chiden be ma chiden kele ni ya galontiga ye chiden be galontiga ya ودي أتولكو وقوم النوح لما كذبوا رسلا أكو أن النوح كم لما كذبوا رسلا أيا أفهموا يا لكو لما كذبوا النوح لما كذبوا رسلا أن النوح كم تمام يتشيدن بقالون تغيا لم يبعثوا إليهم إلا النوح فقط مغوما تشينوه كم مغوما فنوه كله نوح درون de chiruma wala gari labisa fihim 1000 sanati illa 50 ama nuhu ye samba kele de ke nabu wala nisambi duru tala yedunhum ila allah azza wa jalla nabu wala kata alama wa yuhajjiruhum ni'amahu na abu baga kabo alaka janga katama wama amana mahu illa qalilu me wo samba kele ni sambi duru tala ya beke weleli de mo simal liman ya nuhu kam gola fo jama kulu fitini wali haja aqraqahum allah jami'a ninde ko so ala ya betto jikodo wala mu yubqi minhum ahadan mo sima to ula nuhu kam wala ya be halaki ka betto jikono wala mu yatruk min bani adam ala wajhi al-ardi سواء سهاب السفينة فقط نوح كم مغو حلقي لدو تمام جي سانكبا بجي بو دوما كلو بجي بو أبدا حلقي لا هذا مدين شيما تدوغو كلو كفمون تنبه فرالين تنبه نوح كبطولا مغو منون تنبه بطولا ولو دورون دي كسرا سينو دوغو كلو مغو بحركي لا أدو
وجعلناه للناس آية أو ألا كنوه كسمه كو عليه كمغو متى من شيء أي إبرة يعتبرون بها كو عليه نوه كمغو هلكلي كو أياك تاسين جاتمناye ni hada madon betta sinuye ka jatemina kenuye kama qala ta'ala komi ni ala ko ayawre kono innal lamma taqal ma'u akotuma min ala yeji teme hakeka jitemena ka hakeka hamalinahum fil jariyat yennu na kam go tabato kono linajala halakum tajkiratan purun ka obato ka uma tashi fenye wataiha ujunun wa'iyatun ani kilo min be tangalike kilo una aqisa tanga ay wa buqayna lakum min as-sufuni la nyine munye nyenu ewa nuhu kabato nyona to awye jinya kono ma tarikabuna fil luduji al-bihar min nabe yelaka baji yurudduna liyatadhakkaru ni'matallahi alaykum pour akamiri katasi ala yenema minke auka min injaikum min al-qarqi ni ala yaukisi kaboji tolima wajalakum min juriyati man amana bihi wa sadaqa amrahu ni ala yauke ala yemunun kisi bato kono ala ko ni ala yauke mugo ka dewnye mugo munul limanani nuhu ye ani nuhu ka ko tiyantiya ne ya auke wu dewnye donc ni yajama kulu fulanay qur'ana kono ciden kam manto ala bake ka jamakulu munu halakira nu ye ciden ngalon tigaya ni ala yu halaki na be ciden kam manto makka kahirun ani kafiri be dugu kolo ko nay ciden ngalon tigaya ni ala bake ku wajuna ye afolo kera musa kam mo ye fulanna kera nu kam mo ye aha وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا نوح كم غوكا يلبا واتدنا للظالمين عذابا أليما على قطو جالكلا كافري ne ala yella jabade bilinya min biladimi o ko fi ala ko wa adan wa samuda wa ashab ras aw samud gankaw fana adi gankaw fana samud gankaw wa ashab ras قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير مسورة من أدغان كون أني سمدغان كون بنكسير قال قصة فوقت مهاري آية هاري سورة كلنتي كسورة الأعراف بما أغنى عن إعادته كم سورة الأعراف نانيغنو أدغان كون سمدغان كون قصة فورا فوچولا أكو هاري من بانكاريا هاري نمساغا كايا وما شهاب الراس من أشهاب الراس فقيل هم أهل قرية من قرى سمودة تفسير كلاو دوكو أشهاب الراس ko oye dugu mogo do de samudagan kaw ka dugu do samudagan ka dugu do o de kam mogo ye ashabu rash wa qila biru bi azrabijani doko ay ashabu ras ko kolo do de do jamana do dugu do be arabizani ko kolo intumbo o yorode la uba fulu de ma ashabu ras وقيل بر رسو فيها نبيهم أي دفنوه بها دوكو أشهاب راس كو كولو دو دي دو كو نين نبي نيوما كم مغو دي أسو دو أكولو ينكونو كادو أكولو ينكونو كبغو ساغاما ويافغا كادو كولو ينكونو كبغو ساغاما كو أشهاب راس يودي واغتار ابن جرير أن المراد بأشهاب الراس هم أشهاب الأخدود mai bunjar imamu da mufassirina alayyin min sugantiya ko ashabu ras ko oye da dinga dunken mana suratul buruz munun ka kibariya nana masaken minye fose digan utige aka jamana dembe ka bemina kelenkele munun limaniyara ni ibe sage ka boy kan limaniyala abi toy ni ma sage ka boy kan limaniyala ayetta suma de mene fonse dinga nunun kono abi fila kono ko ka sejon sigi fana unya bila ibe janita suma kono fokati suma
bunjere ko ashabu rasiye ulude alladhina zukiru fi suratil buruz ko munun ka kibariya fora suratil buruz kono ibunjere ko ashabu rasiye ulude tuma bun kasiriye nin kuma nunu fa ko fallahu alam ko ala de bado wa quruna o kalana wa quruna bayna zalika o kalana wa quruna bayna zalika ani jamakulu do jamakulu munun be ni jamakulu nunu ni nyogonche ay wa umama bayna adiafi man jukira ahlakinahum kathiratan ani jama chama ala fuleka jama munun fo sisa musa kamugo nuha kamugo adigan kan samudigan kan ashabu ras jama chama de temena nunu fonani nyogonche ni ala ya be halaki nin jama munun fule ka fo nin jama gorobali ba munun fule ka fo ye jama chaman de temena nunu fonani nyogonche nu uyu ka cide ngalon tigya ni ala ya be halaki parce que an ko mo shite ala kan nabi nyuma hakedo mo ta ala ka cide hakedo hadisa do bana wala hadisa nunu kuma bola ciden na kan mantun ka tasinu ka wajulu be nabi nyuma munun ka kibariya fole la nu ka kisa fole la la yulu de fo qur'ana kono sino nabi nyuma be ko ma fo qur'ana kono o de ato ala ko munun fule ka fo ye jamakulu munun fule ka fo ni ala yu halaki jamakulu chaman de temena nunu fanani nyogonche ni ala yu be halaka kacha wa kullu darabuna lahu li amsala ay bayyana lahum lahu jaja awa o jamakulu o tea وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا نونم بمن فلن ينو فراوي ضربنا له الأمثال نألا يهوجا بانج نونم بي أي بينا لهم الهججا ووضحنا لهم الأدلة ni ala yahuja bange nimbe ka delila ujeya uye ubanna delila unde mo banna huja unde mani ala yuhalaki kama qala qatadatu komi qatadatu ya fo chogomi wa dahna li azarihum nunum benne ala ya ujura de bon nunum be bolo ne ujura tige ka bon nimbe bolo wa kullu tabarna tatbira ay ahlakina ihlaka wa nin nunum be halakili dambela tabarna tatbira nyu be halakili bala ka qawli ta'ala wa kam ahlakina min alqurun min ba'di nun nimbe ko ni alako ako jama chaman de nana nuhu kofe ni ne ala ya be halaki jama chaman nuhu kofe ni ala ya be halaki wal qurun huwa al ummatu min an-nas wal qarnu huwa al-ummatu min an-nas nuko qarnu oye jamakulu dode ka qawli summa ansana min ba'dihim qurunan akharin komni alako o kofe ne alaye jamakulu wureda ulu kofe wa addahu ba'dahu bi 120 sanat do ko qarni ye jumaye sankeme ani muga sankeme ni muga uba fode makarani sankeme ni mugo ba fode makarne do ya jate ola wa qila bi 100 do ko sankeme o de qarani wa qila bi 80 do ko sambe segi o ya qarani wa qila 40 wa qila khairu zalika do ko sambe nani bun kasir ko doyo o tanafo ako wali ajharu min bangalendo anna al qarna huwa al ummati al mutaashiruna fi zaman al wahidi ako qarni ye munye dro mogo munu jamakulu munu na aw ye nyogon soro wakati kelena wa ija jahabun wa khalafahum jaylun fa huwa qarnu akharu aw jamakulu munu nye nyogon soro wakati kelena ne aw be tara mogo werewde nanawu nona bila uba fo sisa ko ni nya qarni wore o ye qarni wore me cide nyere ya ajate ke kachaya sankeme abe fode la sankeme ni muga qarni yo ode mogo hakke munu nye nyogon soro ola kacha sankeme ni muga ni bo jate mogo hakke munu nye nyogon soro kono
ibe min soro jinya kono ula akadogo iba soro mo woro de be jinya kono lu chaman tara donc qarani la nyine wode koso ako wayja jahbu wa qalafahum jaylu fa huwa qarnu akharu kama sabatani rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ko min nasabatira cidem bolo alaka taruna kisibaka ko khairul quruni qarani summa alladhina yulunhum summa alladhina yulunhum ni hadisa riwaya nanan ni chogola me muslimu khair wa ila mumbe khairun nas muslimu khair wa ila lafuju mimbe wa ila khairun nas qarani summa alladhina yulunhum summa alladhina yulunhum me tuma min ni nyen foya ako abe riwaya dola o fi riwayati khairu ummati qarani o fi salisati khairukum qarani ni riwaya do nana riwaya do fi riwayati khairu ummati qarani o fi salisati riwaya sabana inna khayrakum qarani riwaya folo nyemu nyanko mimbe muslimu kono khairun nas bon donc ube ewa riwaya to nunu ube ululafu ka fo min sahalendo khairun nas qarani summa alladhina yulunhum summa alladhina yulunhum ciden ko jama benyuma ko ale ka jama de do sebo ka jama ako ko summa alladhina yulunhum ni sebo ka jama bore jama munun tungulembe gulu fanala tabino ka jama summa alladhina yulunhum ni tabino fa ka jama bore atabiu tabiuna ulu fana kana jama bena bo cide akam manton la jama kulum minun kawsa kam manton beye o nin jama kulu sabade sebo tabina ani atabiu tabiina aha ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على قرية التي أمطرت مطر السوء ألقوا مكة كافروا ويرت من الدقوم ولو dugumogo munu nine alaye sanji jugu nya jigu ka ko harake o yerete mena ulu o mogo law yani qaryata qaumi lut wa hiya sandum o ye dugumogo jumay lutu kam mogo ka dugumu ba fo sandum o muamalatuha allati ahlakaha Allah bil qalbi wa bil matari min al hijarati allati min sijili ala yulu halaki chogodi ko ka dugu be gurja do ko ka dugu ta sanfe ka yelema do ko ka bele jigaka ka sanfela ka dugumalaye bele sanjilama ka dugu imbe gurja ka bila nyogona min al hijarat bele sugumindo allati min sijili bele mi bogode do ni ala ya dila ka kasa ko mi bele kise bogod dilale ka ke ko mi bolo kise o sanjila made jigira lutu kam woka ka dugu imbe gurja dugu bilika bi duguma ko ka biyaka do ko ay ko dugu jibrila de ya takata sanfe ka yelema tawsir kala be nunu fula de fola ka be gurja wa mutarna alaihim ala ko yakunu wa mutarna alaihim matara fasa mataru almunjarin ala ko ne ala ye sanji jiguka mogo munum bagara numa bagali mina sanji min jigiruka kera sanji juguye wa qala ta'ala laku ayar wa kono wa innaha labis sabil muqim akum makkan kaw ako luta kam mogo halakila yoromi ubaka sira la sira min dumele ndo wakati benabe bonay wa qala laku wa innahuma labi imamin mubin aya wore kono ala ko nun dugun nunu halakili min ye samundo gan kawye anu lutu kamugo nin dugu fula ubaka sira bangale naw ubaka sira la ka sira minna adonendo abangalendo na betemena ye wakati be wali haja qala ninde koso ya ala ko awlamu yakunu yarawunaha
ala ku yala makkan kaw aw mo o ya katta sino yewa loto kam mo dugu halaki chogo a gurja chogo sanji jugun jigi chogo ka aw mo ya katta sino ye ay fayatabiruna bima halla bi ahliha min al-ajab wan nakal yala aw mo o ye akatta sino ye la jaba min nyangili min jiginuka bi sababi takjibihim bi rasuli ayu soroni munye ciden galon tigali ka ciden galon tigali sababu wodi yaturni nyusoro wa bi mukhalafatihim awamir Allah anin nuyi alaka nyamar kansoso ni nyusoro ni ode donc aw fana be alaka nyamar kansoso minna abe ciden galon tigali minna atem jate minna katta sini nununye bal kanu la yarjuna nusura okalana o makan kan me ala ko minyu bilanina ka cide ngalon tigaya munyu bilala kanu la yarjuna nusura o dalen tunte saka kunu indela ka fombe saka kunu lagara ko o jigito de la mode jigi yanne almarina biha min alkuffar la nyine munye mogo munu kafiru munun temena lutu kam mogo ka dugula la ya tabiruna utet tasire utet jateminake liannahum la yarjuna nusura munna utet jateminake utet tasinin lutu kam mogo ye parce que utet sagili jigilagara ay maada yawm alqiyamati qiyamadun sagili jigito de la imode jigito de la ode yato lutu kam mogo halakile yele o make sababu ye ko latasi parce que me qiyama kumbe nyonya ani qiyama joli mode jigi وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا ثم يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه وكفي الله بنان كباريا مسمى كرتا لنو mushrikun be yele bonda minkani botilunken minkeni cide nyenu ya atemetoye uye moke bon minkala katilunken minkenai nu ya temetoye ala binan kibranu yo fanay ala yo nyona fo ya wure kono وإذا أراك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هجوا سورة الأنبياء يكونوا ألاكو مغمون كافر يرى محمد نو يويه itui mina foye netilunke fente katilunke keni yadro ya anuna bil aibi wa naqsh isijawu netilunke nyemunye kachiden kallebu katoka naqsh katoka lebu fola kan naqshu fola wa qala ha huna alakoya wa iza arauka in yatakhijunaka illa hujwa akoni makka kafirun yuye utimina foye ni tilonke fente ani kayelela kamokila katoki nagashi katoki lebu ukabara ye ode ahaja alladhi basa Allahu rasulahu ako ala yeninde ci kake ci denye mana nagasili ani ka jwala ako ala yeninde ci ay ala sabili tanaqqusi wali izidariyin qabbahumullah ubenni fomuna uba fode ci den kan nagasili bolode ka ani ka jwala ala ku cinya komine ala ko ayawre kono wala gadi usuhuziya bi rusulin min qablika tuma mubaki kan ninke cide na wakatu dola be cide ndoga ba toro ala ko cide ma aku wallahi akun kafiru yetulunke kweni cide unye enye fa amulaytu lil ladhina kafaru ne mo kera kafiriye ne ala ye makroni de kaye mu'mina jonnawo uyetulunke keni cide unye enye ni ala yamma koloni ke kafiru ye summa aghjatuhum fa kayfa kana iqabu ko fe nyumina umunale mbolo ngalla jaba kera chogodi uka la jaba inkero kala jaba gelenye wa qawlu ta'ala donc tumami makka kafiru ala ko nuyu ye utumina foye ni tulonke fente ahaja alladhi basallahu rasula
ako ala ma ciden si soro ka ci nin ninte ala ye ninde ci ka ciden ka fun nagasili ka ni nube jwala aha إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا كسوني ننتم بأنفل كامبو أنك بطوفين بطوليكا نو كامبي تشيدما ako ala ye ninde cika ke cidenya soni atumban filika ambo anka batofin batolika ya nuna annahu kada yushnihim an ibadatil asnam